provisional turnout is at 51%. This turnout is slightly higher than for the previous EU elections by an increase in a majority of member states. This is a positive sign for European democracy. Il-Partit Popolari Ewropew kiseb rebħa ċara fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u kompla jsaħħaħ il-preżenza tiegħu f'din l-istituzzjoni. L-IPP ser ikollu madwar 184 membru fil-Parlament, li jfisser kwart tal-Parlament Ewropew. Tlieta minn dawn l-MPs huma tal-Partit Nazzjonalista li jofforma parti minn dan il-grupp politiku. L-IPP huwa l-uniku partit taċ-ċentru li keber f'din l-elezzjoni fil-waqt is-Soċjalisti u anke l-Liberali naqsu l-membri eletti. Issa l-IPP jinsab fl-aħjar pożizzjoni biex jixpruna l-politika tal-Unjoni Ewropea. Manfred Weber, il-mexxej tal-grupp tal-IPP fil-Parlament Ewropew, stqal li l-Partit Popolari Ewropew dejjem kien il-Partit tax-xogħol, il-Partit taż-żoni rurali, il-Partit tal-Bdiewa Ewropej u l-Partit li jirrappreżenta l-faxex kollha tas-soċjetà. B'hekk dan l-appoġġ ser jisarraf ħidma għall-Ewropej kollha. Wara r-riżultat ikkummentat minn Brussell il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola. Europe has voted. Democracy is alive and our parliament will be one that is constructive and that will continue to work for all Europeans. Intant fil-Ġermanja disappunt kbir għall-Kanċillier Schulz u l-partit tiegħu, kif il-Partit Demokristjan CDU rebaħ l-elezzjonijiet fil-Ġermanja b'maġġoranza sostanzjali fuq il-partiti l-oħra. Dan ikkontribwixxa għal 30 MP fisem il-Partit Popolari Ewropew.